Aprang si KARDOM Karbi ANGLONG nili avinastron puthot wang tholon nang litum kelang bom mati kaching honai channel Karbi Teach 2.0 YouTube channel along lapen pinia bang kenal litum la screen along tag pon long ekpo pan card pen Adhar card killing ni proses nili labang so video long nang than pachini pon ekpo lapen aprang voter ID pen pan card kasimar lapen kapre documents pen pan card kasimar tum do la non hejong Adhar card bang non hejong snack lang lasi laso Adhar card bang pan card pen killing nang bang Kenangsot pasi government ahin pen pachu stami pangdak ponlo la pen ili labang so putak stami video upload lo hini ki thom do lo nali tum dam pen lang dami go stami pini bang puthot nili last date la pen koson si killing nang labang so process si laso video long nang than pachini pon ekpo la penali tum jong se labang so YouTube channel long non se nang kahomri milang pul tenali tum kaching hon pen subscribe igon la pen adung hes tame bel arjan thekloi dakta nali tum ber pon idenon la pen kadu ka fana tuning rilo nali tum video lang misen pulte video share igon la pen karbeng long arat stami pachini ikna tangte pada depin pen pini labang so puthakle chethan ponanang mate lang ponanang Lapanali tum lingi aphan labangso website mate labangso portal long wang ignang po labangso link ni li video description along stami pi igdat po lapanali tum stabe ber lopul nali tum matheng nu stami lason kado ka vedak details bang dak na chiklang ik po nili nali tum phan Klardak pan piklang aphan nili dak desktop site bang we nili pathik dat po lapen nili dak desktop mode bang nili dak pathik dat lo nali tum stami Chrome pen sedam pul nali tum ta pathik dat non lapen nali tum la non latest update nali tum dak pan tag pon longi la dam voya dim la sinali tum mo 2023 la so linking update bang ke last date bang ke dak 2023 first April molom pen nali tum dak ane dak update dola nali tum hanili nam piklang ekpo aprang sila last date ban nali tum lang ekpo prangon lapen dat nali tum han nili aprang proses ba na than pachini pon ekpo nasib dolo penaan abang pitum ke keling tang stami dolo dak 1st April nali tum la non tag pon long ekpo dak to do pan shall become imported from 1st April 2023 if not linking with valid order nali tum dak ke tok tag pon long ege lapen lang pon ego lapen killing e aphan nali tum han nili nang tuklang pon ekpo koson si killing nei ma la penali tum la aber wang iknang po aber da ke tok to nali tum da e verify return to do linking Adhar status nali tum jong link elote nali tum da status chilang email la pen nali tum ke ber nei bang ke la link Adhar puthek loin la bang so dim sin nali tum ber iknang po pada de pen ber iknang la pen aprang proses mate aprang lambang nili da na piklang pon ikpo la penang than pachini pon ikpo labang kenali tum kapre dim dam dipin nali tum imina mobile pen stame nali tum link melo kadu kavia pan stame nali tum dak link kuri melo Adhar card pen la pan card bang ke dak asap so dak loading lang nili dak video bang paching ton ikok po kali pulate video ta ding ik chat po la pen dak leson chingpu ik po la pen nali tum dak information abang nali tum dak pen lang igon kon ansi anam ki pinai ma mate ko son ma nali tum details dak ke tok dui la pen nali tum non killing aphan nali tum pan card number bang dak ber iknang po la pen Adhar number dak ber iknang po la pen la pustame dak ke tok pondo nali tum labang sodim lang pon igon la pen purhe pon igon nili pader depin pen nili pan card number la pen Adhar number nili dak ber ik po la pen aprang proses nali tum pan nang than pachini pon ik po lapen nili dak Adhar lapen pan card number nili berik elo nali tum stami berigo lapen dak aber thekloi ingsi bang back pudui lapen RA nat lang lo pulen nali tum dak valid pudui la valid long nali tum berigon dak berik dat pen loading ikpo nali tum dak nali tum thek pon long ikpo your pan dak nili no pan card number doro lapen Adhar number lo your pan Adhar already linked to given Adhar number dak theklong iklo nali tum theklong ige nili dak prangka link ik elos tami nali tum han nang peklang link pumasini nili dak puthot nili ber pontlo
la pen nang litum link le lang polate la belit long berdet pen phet OTP nang le igi nang litum a mobile along la pen Adhar card long la kido mobile number along la bangso OTP ba nang litum ber ik nang po la pen confirm nang po la an cholo thang ki sunga vedak nang litum prangsila non details entaro la pen verification the pola pen status ba nang litum ni thompen kali pula 10 minutes 30 minutes ang bong pen nang litum dak link ikpo la hello process bang la pen nang litum killing hojong sipine ka siksak do pulte nili phans tame na humri gon nili nang litum phan nang than dunia phan bor ip ponpo la pen nang litum le link erlo pustami killing litum do ta hailang alang litum stami la bang so video kilang pen stami la Adhar card pen la pan card bange paling iklo nang kali pulote mua fit bange aka siksak as do chat po jongsi nona hodle link dondete tangte pinia video lang bang thiek penili nang piklang polo nang litum phan la pen la bang so video lang misen pu pusining thelo la pen nang litum jongsi lang misen pulte share ikon la bang so video la pen like comment la bang ting ni pin pen nang litum pingon la pen non kilang bom jongsi kumane abang pu abang pi jongsi nang ka humri mi do pulte nang litum coaching hon pen subscribe ikon la pen kaprek ason kilang long veri mata update kilong veri aphan lo tangte pinya video bang la ansi unton jong jidat pola si dumi thakme kadu kavistame kardom